الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangguhan ng mga Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo ha jaman na to ini waktu parsukuan sin guru na to mulia amin mudir sin muassasatud Diya Ma'hadud Diya, demikian rais sin muassasatud Diya Syekh Abdul Wahid Ikram. Buat malingkan waktu ini yari laun taon ini mga kaguruhan sin Ma'hadud Diya amoy in laun ta si publika niya waktu ini sabab siya aon biya mga kialigapan tiyo-tiyo barkala amoy in ikalanyot sin Ma'had insyaallah subhanahu wa ta'ala. At yari siya makatakin waktu ini buat malingkan yari teng mga kaguruhan sin Ma'hadud Diya biya na kan Ustad Sahar Saleh Iwan hi Ustad Murdam Abdurrahim Murdani Abdurrahim. Alhamdulillah dari sila tarwa biyayaon manjali in maudu long ta hitukbal sin guru na to muna na dari haray ko amin kalabihan sin pagtuntut ilmu padlo talabil ilm in sumuno kaniya long ta amoy in dimihil sin pangadyan isap tumut paparkala amana manjari tagnaan sin guru na to amin yari masukta ko ini Ustad Sahar Saleh in mahuli sumuno na Ustad Murdani Abdurrahim sarta siya na in magkhatam iban doa insyaallah subhanahu wa ta'ala sin pangadyan na tudong yan na manjari manayong uktita ni Marayaw insyaallah ta'ala amuin magkapaidahan katutan niyo in waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bal يتفضل فضيلته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na mo in sa taod-taod pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala in minsan da kuman waktu hopo in makapaglingkod-lingkod, in makapagbisara, makasabot kita ni ukallam sin Allah Ta'ala iban sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun doon haon makawa na to, doon haon makawa na to in kapaidahan karayawan dunya labi luwa na haadlaw akhirah. In mabaya mawdu
Sabuton sin kami amuna il fadlu talabil ilmi. Kalabihan, karayawan sin pagtuntut ilmu. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat daran na tura pagkarungukan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. In ayat yari, di magbus siya ragbus pangasubo. Amuin pangasubo sin Allah Ta'ala wayrun niya na jawaban sabab in jawab ma'lum. Pamungan o Muhammad, uno magsali ka, magsibo ka, in mga sila nakaingat, in mga sila tagapanghati, uno magsibo ka, in mga sila tagapanghati, iban sin mga sila way panghati. In jawab niya kataan kita niyo kaingatan na to. Mustahil, impossible magsibo. In tao tagapanghati, iban sin uway. Bangsa upama kita kumawa sa example at tawakan upama. Nari magsaliin tao maingat mag-drive at tawakan magparakan si sakatan iban sindi maingat. In tao maingat magparakan makaparakan, in tao ri maingat nari makaparakan. Inya to upama sibi-sibi. Hati niya laung sin Allah Ta'ala pamungan o Muhammad. Uno magsali ka in mga in sila takapanghati. Iban sin mga sila wayrong panghati. Na yung jawab niya di, mustahil yan magsibo. In gumawa ko rin habis sara ko yan to. In nakakari kita niyo pa dunya. In piyakari kita niyo sin Allah Ta'ala pa dunya kaya ingatan na to katan in maksud na to hasupaya mag-ibadat. Amun ayat daran na to pagkarungukan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. In kamaksuran sin ayat bukun long sin Allah Ta'ala in maksud ko piyapan jari in jin iban sin manusia. Amun miyari pa dunya mag-inom makan sadya sumakawa in maksud sila yan piyapan jari. In maksud nila tuuran amuna in magtunggal, magtawhid, mag-ibadat fa Allah Ta'ala. Bangsa upama yung mga manusia, in kita nyo makapagtawhid, makawa na to, mahinang na to. In amon maksud piyagpapanjarihan ka to, tanyo sin Allah Ta'ala, amuna in mag-ibadat. Tumbasan kita nyo sin Allah Ta'ala, in papasurun niya kita nyo sulba. Bang na to kita-kitaon, in mga manusia, in mga taurayahan, matagi sila magpahinang bahay malingkat, bahay malagbo, sarta bang silaon na bahay rakula. Di tuod yan malawa, yaon haunahan sin bahay, halaman nila in jambangan, mga sumping malingkat. In kaibanan atasan paanuran tubig-tubig, butangan mga fountain, hasupaya malingkat aturon. Ini pa Muslim pa kafir, bihay ni katan. Sambil in kita niyo kabiyaksahan na to, patahi kita niyo magpanaw-panaw pagkagimbahan, amon aong sapa niya magpaygo-paygo asam kakahuyan. Hati niya ini dalil, fitra, asal sin manusia, matagi mag-atun habihato, kahalan, amon aong kahuy malingkat, yaon yung mga manok-manok, aon sapa, magpaygo-paygo dito hato. Ubus bita ang kita sin Rasul, pagkain niya to fitra sin manusia, in matagi habihato. Bita ang kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. Hadith Quds. Al-Hadith al-Qudsi. Pagkain asyaddu balaan in mga manusia, in makusog paratungan sin Allah Ta'ala panandas bala, amunin mga kanabihan. Sumunod in mga sila bariman, sila ini in mataod paratungon kanila sin Allah Ta'ala bala, mayta,
Nasabot hi Anas ibn Malik ya riwayat hi al-Imam Tirmidhi. Law niya inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Unnal tuod in sa lagu tumbas day na Allah Ta'ala in iyan piya paagaran siya sin Allah Ta'ala sin sa lagu panandas. Wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalah. Iban bunal to din Allah Ta'ala bang niya kalasanin ang bugtao yan na ibtalahu dihilan niya ito panandas, dihilan niya panesting. Sa bukon ingkatan sin tauriya tungan panesting in siya kalasahan sin Allah. Ain sugpat sin hadith, wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalah. In sugpat niya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Isusuyin magrida hatatandasan sin Allah na inhiril kanya sin Allah Ta'ala karidaan na isab siya sin Allah. Wa man sakhita iban isusuyin magastul in magdugal di makatayma sin tatandasan sin Allah na in siya yang kaastulan na isab sin Allah Ta'ala. Napagayon mga bariman ini sila in simunod pa mga kanabihan. Amon sila in mataod tatandasan pagdihilong sin Allah Ta'ala harap mahon kanila. Na nagpaitain Allah Ta'ala hadith qudsi law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. In siyasat diya ko pa mga ipon ko bariman, ma la 'aynun ra'at. Amon wala pabakas kita sin mata. Hati niya bangsa upama ang nakita na to doon naka personal na to kita ha television at tawagan na internet bang unuhin kita na to pinakamalingkat na lugal kaya lingkatan tuod kita niyo sambil kita niyo nakapag-angan-angan in matto tumtumon na to insulga siya sa diya sin Allah Ta'ala pa mga ipon niya bariman di ikasibok matto. Inya to kaya kausan siya kita sin mata. Sarta inya to hinang sin manu siya in mga tampat lingkat yaon. Yari-arihan sin manu siya. Na insulga siya sa diya sin Allah Ta'ala ma la 'aynun ra'at. Wala pa bakas kita sin mata. Wala udhunun sami'at bangsa upama aw na tampat. Nasaplag na suy-suy lang na in tampat ya tulando in lingkat. Nasuway na tuing atun insulga biyaway ta siya sa diya sin Allah Ta'ala pa mga ipon niya bariman di ikasawan ding matto. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Sarta amon bang kita niyo lumingkod isa-isa magtrip atawakan magpasandong mangarap magtalisin mga tampat malingkat mawaya matto ingkataan sin amon naabot sin angan-angan na to malingkat yari-yarihan sin atay na to tumtumon na to insulga sin Allah amon siya sadya niya pa mga bariman di ikasibo sabab insulga sin Allah Ta'ala sulgahin ang sin Allah pa mga bariman di iyat to ikasibo paamon naabot sin napikil na to ingkay na siya but kulong ko ingka asal-asal sin manu siya matagi magkita tuwig amon aon doon kahoy imaanod-anod in tubig hababa niya magpaygo-paygo rito. Ubos insulga siya sadya sin Allah Ta'ala wala minsan naabot sin angan-angan sin manu siya amo pa yung kakitaan walaw pun inaangan-angan di sa in Allah Ta'ala di hinihil sadya sa example la suratul Baqarah law niya wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Law sin Allah Ta'ala iban o Muhammad pakuya ka hindi siyang pakuya ko niyan. Amon mga sila nagpaparatsaya nagkakahangad fa Allah. Kaya paratsaya kaya kahangad nila in Allah. Lialayuan nila in liyangan sin Allah. Iaakad nila in diakan sin Allah. Lialasa nila in lialasa sin Allah. Lialasa nila in pagkahin nila. Bariman sa pagkalasahan sin Allah. Na o Muhammad pakuya ka in mga sila bariman. Wabashiril ladina amanu. Unin ipagpakuyag mo kanila yan, O Muhammad. Anna lahum jannatin tajri. In bunal to din mga sila bariman yan. Aon kanila sulga. Aon kanila kabbun. Unin kabbun yan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Aon yaon mga kakahuy-kahuyan. Yaon nag-aanod-anod hasawm niya. In kasapa-sapaan. Ingkay na hadis na sabot paggaing karya sa lisin mano siya masub magkita kahuy amon yaon in sapa nag-aanod hara asawm niya. Usbita ang sin Rasulullah sin Allah Ta'ala hadis kunsi. Insulga, wala pa bakas kita, wala pa bakas diyungog, wala pa bakas na angan-angan sin pangatayan. Ubus nagdihilin Allah Ta'ala pagkakakuyakan niya to sin mano siya. Nagdihil siya example in pakuyakon in bar iman. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin aon sila sulga yaon nag-aanod hasawm niya in tubig. Allahumma adkhilna al-jannah. Ya Allah, pasura kami sulga. Manjari in sulga. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagabihan na inlingkat kasusuban sin tao. Namukun niya basta-basta na sadya in masud na to. Alam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Naingkataan lang na sin umat ko ini makasud sila pasulga. Malainkan amura hindi makasud hindi mawaya. Aun pati di mawaya sumud naam aun. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu in magtaat ka ako maksud umakat sin kawayaan sin Allah umanib sin liangan sin Allah sila na yattu in mawaya sumud pasurga sin Allah. Sarta isiu in simulang ha tudi magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam simusulang pagkawaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sila yattu in manusia di mabaya. Us nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadu kay hadith in lawang niya sin narka nalilibot siya singkatan kananapsuhan sin manusia. Magduyag-duyag sin pagdunya, magsasawan, tuminggal sin wajib, huminang sin haram sin Allah, ingkatan ini lawang sin narka, nalilibot in lawang sin narka, singkatan kasusuban sin syahwat, sin napsu sin manusia. Insumpat pa, iban isablaw niya in lawang sin sulga yan, nalilimot na sin kabubunsihan. Nalilimot sin kabunsihan, sin pangatayan sin manusia in lawang sin sulga. In magbati ikaw magtahadjud mahunit. In magmarayaw ko mapagkahimu in sandalam mo ingi nila magpakita ko sin marayaw addad ka nila mahunit. In magkontrol ka sin dual mo amundi ikaw makabina sa inya tumahunit. Sumakawain niya tulawang sin sulga. Manjari law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadu kay pahadith inna likulli shay'in tariqan wa tariqul jannati al-ilmu. Ingkatan law niya uno-uno naon siya daan sarta law niya indan pasulga amo na ilmu. Subhanallah. Bangsa upa makita niyo kiyahunitan maglawag pagkaindan lawang sin sulga ayaon nahipo sin kalilisuan sin manusia kabubunsihan aun habbo para kala amo na yung topic tabihaon biidnillah lawang hambog siya hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang sin Allah Ta'ala wang sin sulha law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannati wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma' wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. In hadith ini
Akon daran na to pagkarungukan, hutba, hamuhadara, hamadrasa, atawa haun na tampat among pagsabuton dunin ilmu sin Allah. Sumagawa, in hadith ini, in kamaw muhan basahon na to sa jama'nahan sa sinamun makna, kal, ini amun makna, translate sa pabahasa ta. Na in hadith yaon malago to din karahan niya. Dahil na mga malingkat explanation atawa kan ini syarahan, nag-explain kaniya amo na in Imam Dakula sin Ahlus Sunnati wal Jamaati murid Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu amuna hi al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Law sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa hadha al-hadith dalla ala fadli al-ilmi min 5 awjuhin. Na in hadith yan, nung sin Ibn al-Qayyim rahimahullah, manunjuki siapa kalabbian karayawan sin pagpangadji, aun doon 5 parakala 5 tibayhu an hadith yan makawa na to. Bang nato siya dungdungan marayaw. Panagnaan. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ala talab al-ilmi baban min abwabil jannah. Nasabot takaina ilawang sinsulga nalilibot sing kabunsihan. Sumakawa din ha mga hambog kalabbian makawa ta hadith. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam hinang niya in pagpangadji, pagtuntut ilmu, hambuok siya lawang sinsulga. Hati niya, bangin kita niyo mabaya sumud sinsulga, magangot kita niyo sumud pasulga, na mataod lawayan sin pagsulga, hambuk na rihay ni in pagtuntut ilmu. In pagtuntut ilmu, bukon sadya inwajib, bukon sadya in pagtuntut ilmo, in subay kita niyo magmuhot-muhot, tumulak parugay mula. In umalup kaw, dumungog kaw, haridyo, aon magmuhadara, aon magsabot hadith, aon magsabot parman, inyang pagtuntut ilmo. In dumumul kaw kitab, mamasa kaw Quran, mamasa kaw hadith, mamasa kaw tafsir, inyan pagtuntut ilmo. In umalup kaw pa television, pa TV mo, aon nagmumuhadara, biya sininang tabihaon, inyan pagtuntut ilmo. Naingaton na to. In mga sila nagmuhot-muhot nagtuntut ilmo, doon nakatimulak pa dugay hula. Atawa uno-uno na tibayhuan naglawag sila ilmo. In pagbahasa hon tari ilmo, bukon ilmo amon hindo sin nakauna. Maksud amon hindo sin kamaasan si musulang pakawayan sin Rasul. In maksud tari ilmo, ma qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Amo yatin pagyan ta ilmo. In ilmo amun bang unin beta sin Allah, iban unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurayat to. Hati na in mga sila ini nagmuhot-muhot, naglawag, biya diin sila makapangadji. Hinang nila yung kataan tibayhuan, na ingaton na to in mga manusya iminang nagtuyo, nagtuntut ilmo, in sila'y nikimukko sila hambuk lawang-lawang sinsulga, mabaya sila sumul. Subhanallah. Hazaman na to, mataod na lawayan sin pagpangadji. Mataod na lawayan sin pagtuntut ilmo. Nasuway na to ingaton in makawa na to panagnaan pangadjian. Sabab ima na sin hadith, isiusyu in miyana o 5 bay. Haran amun maksud niya yaltamisu fihi ilman, in maksud niya ramaglawag ilmo, ilmo sin Allah, mangadji. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Naingatun ta in tao din niya na haran. In maksud niya yaon, maglawag ilmo sin Allah, mangadji. Paluhayon kanya sin Allah Ta'ala indan pasulga. Hati niya in pagtuntut ilmo, hambog siya lawang sin sulga. Hati niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bangsa upama kita niyo makakita mga manus siya nagtutuyo, nagtuntut ilmo, ingaton na to in sila ini nagtutuktok. Kimuko lawang sin sulga sung sila sumud. Mabaya sila sumud. Amo yato in panagnaan kalabbian makawa tariya hadith.
inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtuntut ilmu hambog siya lawang sin sulha. Pagka insulha yaon mataod in lawang niya, hambog din halawang na in pagtuntut ilmu. Ini karwa makawa na to pangadjian di hadith. Al-wajhu thani min fadli al-ilmi long sin Rasul qala wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Hati niya bang tamaknahan in hadith iban bunal to din malaikat tan tutuod ibaba nila yung pikpik nila. Ibaba nila yung pikpik nila, may ta nila ibaba yung pikpik nila. Ibaba nila yung pikpik nila pa mga sila nanununtut ilmu. Pahambog taon nanuntut ilmu. May ta niya ibaba para sa babansin rida. Amun nagrida yung pangatayan niya sinhinang sin talibul ilmi nagtuntut ilmu. Long sin al-imamul Mawardi, ambog imam dakula sin akamata. Nasabuti al-imamul Mawardi rahimahullah kitab niya Adabud Dunya wad Din. Long Imam Mawardi nasabot niya yung mga makna mataod. Ima na lang niya sin hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Ay ima na niya lang niya innal malaikata tatawadau li muallimin nasil khair. In malaikat lang niya magpatibaba imaksud. Magpatikupo paamuin tao manghihindo pa mga manusia sing karayawan amunin tulabul ilm. Iban hadu kain pa siabot niya kitab niya Adabud Dunya wad Din di Imam Al-Mawardi. Laong niya imana pa lang na sin hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga malaikat lang niya lumupad at awakan naglilimot di ka to ano niya. Bang sila yan makalabay ha mga tao nagpupunpun impiyag punpunan nila yaon nagbasa sin hadith, nagbasa sin Quran, nagtuntut ilmu, nagparihalan sin agama Islam in sila ni dumungog kumapit. Amuyat to in hikarwa makawa na to ahadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usden niya ikato long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylatal badri ala sa'iril kawakibi. Bang tamaknahan in hadith bunal tuod long niya in piagbidaan sin tao takapanghati alim in piagbidaan sin tao takapanghati iban sin tao nag-ibadat sa jaway panghati hati niya po na alim kafadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakibi biya sin kabidda sin bulan damlag den hakatan bituon biya sin kabidda sin bulan damlag den hakatan bituon pang nato kitaon in damlag kay ngatan nato katan siya in masawarin hakatan sarta malakbo imbituon niya dakit niya sibi-sibi. Inaalim biya siya sa pantun sin bulan damlag. Sarta in tao nag-iibadat, biya sadya siya sa pantun nag-iibadat, bukon siya alim, biya sadya siya sa pantun bituon. Sa hayayaon halom sim atasin langit. Long sin al-Imam Nawawi rahimahullah wa huwa min a'immati Syafi'iyah. Nag-ittifaq lang niya mga ulama in bunal tuod lang ni alim afdal siya rin na abid. May tain Imam Nawawi na kaiyan siya ittifaq in mga ulama in alim afdal rin na abid may ta lianna naf'al abid muqtasarun ala nafsihi bainama naf'u ilmi al-alimi amun linnas. Hati niya inaabid lang Imam Nawawi afdal din ka ni intaw alim may ta para sababan intaw mag-ibadat amon mayroon na panghati
in makawa niya karayawan tubtub dahawaran niya. Tubtub daron hawaran niya. Ang paintaw in ilmu sintaw takapanghati na sumaplag pakatanman siya, makahindo siya, makapagdakwa siya. Para sa baban makapag-ibadat, hindi mag-iibadat, para sa baban sinaalim. Para sa baban sin ilmu sinaalim. Umus, then doon na hadith yaon, bang natukitaon ng sin mga ulama, may taalaw niya piyang hinibo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaalin biya siya sa pantun bulan. Minsan bang kita, bang talilingon marayaw, masawain sukarin habulan. Sa may taayat tu wala piyang hinibo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaalin biya siya sa pantun bulan. Biya siya sa pantun suka. Sa piyang hinibo siya sin Rasul biya bulan. Minsan masawain suka. Nalong sin Imam Nawawi, long sin Ibnul Qayyim rahimahullah. Aon long niya makawa tapaid daroon. Aon long niya dua paid na makawa tapiyang hinibo sin Rasul in alim biya bulan. Impanag na ang paid na فَلِأَنَّ الْقَمَرَ يَسْتَمِدُّ ضَوْءَهُ مِنَ الشَّمْسِ فَكَذَلِكَ الْعَالِمُ يَسْتَمِدُّ نُورَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ مِنْكَ. Hati niya bang natudungdungan in hadith? Piyang hinibo sin Rasul in alim habulan bukun suka. Misan masawain suka. Para sa baban long sin Ibnul Qayyim rahimahullah, in bulan kawaun niya in sahaya niya rin hasuka. Bihan day sablong niya in alim, kawaun niya in ilmu niya rin ha Quran iban sunnah. Hati niya bukun in ma na yung saukat na siyangyanan alim, may ngat haluka, may ngat hanaw, may ngat hasarf, may ngat habalaka. In mangandol na siya haingat niya. Sumakawa in ilmu niya, kawaun niya bang umin bayta sin Quran, bayta sin hadith, hafamaham sin mga sila sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Bihato in kahalan nila. Ang kan na amuyat to impanag na ang paid na makawa na to piyang hinibo sin Rasul inalim hamulan para sa baban in bulan kawaun niya insuka insahaya niya rin hasuka sabab inalim kawaun niya in ilmu niya sahaya sin ilmu niya din ha Quran iban sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa paid na may tapyang hinibo impanag naan sabab lang na isuka ay in bulan kawaon niya sahaya niya rin hasuka. Bihaan day sa binalim kawaon niya in ilmu niya din ha Quran iban sin sunnah. Ini karwa lang niya faida may taayat tupyang hinibo sin Rasul in alim hamulan bukun hasuka sabab din suka halatun wahidatun faqat hambog kahalan na siya. Ampa, maksud ko hambog kahalan, di siya maglag, di siya magsibi. Yampa imbulan, aun hilal, kakitaan mo, sibi. Aun isabyaon lang sin bahasa Arab, muhaq, hilal, muhaq, badar. In hilal, amun kakitaan tayong bulan, biya na siya kilay-kilay. Sibi. In hikarwa, muhaq, amun sumunod na siya padamlag, badar. Hati niya imbulan, ubos masibi, ubos sarang-sarang, ubos mahinang siya tibuo. Uri makataka paigdahan, inaalim, biya di sa pantun sinbulan. Aun alim mataw din ilmo, aun alim sarang-sarang, aun alim matiw dato din ilmo niya. Hati niya bukuning katansing niya ng ulama, sibuin ilmo nila. Aun martaba, aun daraja, di magsibu-sibuin daraja sin mga ulama. Amuyat tu indua faid na makawa na tu piyang hinibo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in alim biya siya sa pantun bulan bukong biya sa pantun suha. Inikat upat kapaidahan makawa na tu dihay ni ahadith tin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Subhanallah. In kita niyo tausog
Walaupun misa din mo kung tauso. In mga kabiaksahan simbang sa tarindi, den hasug pawasilan, den di asang buangga. In kabiaksahan nila ini, bangsa upama, aun maghapen, atawa uno-uno na bala, atawa aun maghapen, kaya matayan, atawa lang ni datungan alta, na magkawa imam. Sabab lang nin ako nakarusa, maghinang dulang, magpaarwah lang sing kaibanan. Magkawa imam da ako nin imam mag-istighfar. Sarta tabi agatos tabiya bangin imam yaw hindi pa maingat. Na bang siya magdua, harap na pawaran niya. Siya pa yung pagkaunon. Dilan pa siya sinsin nagpa-istighfar. Lugi nagpa-istighfar. In magpangayog tawbat yaw. Natay manghud. In hadith ini, bang kau talibul ilmi manuntut ilmu. Sarta ini kau pag-uus manuntut ilmu mahinang kau alim. Beitaan kau sin Rasul, di na kau maghajat, di na kau maglagi, magkawa imam, magdaak, magpa-istighfar, maluog pa kau maggasto kaniya. Sumakawa, panuntut kau ilmo. May tauning kalagbian, beita sin Rasul, bunal tuud, iman bunal tuud lang ni naalim. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Tan tutud in, uno-uno na inya to hataasin langit, den ha malaikat, makhluk sin Allah to hataasin langit. Iban sin makhluk sin Allah yari halupa. Sambil mismo in kaumbu. Istayan halawang sindakat. Mga yu sila ini istighfar kaampunan fa Allah Ta'ala. Maun pahambuk talibul ilmi. Pahambuk alim yaon. Umiyan sila ya Allah ampunin tao yaon. Ampunin ipon mo talibul ilmi. Hambuk ini rin ang mga kalabyan makawa tariya hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kau mabayain aun mataod mag-istighfar mga yu kaampunan kay mo fa Allah, panuntut kau ilmu. Pangadji kau. Di na kau maglagi di siniyan ta magkawa kaginisan imam. Sumakawa ikaw na mismo. In manaw sadya kau guma kau rin habay mo. In mattu kau pa madrasa mangadji. Mattu kau pa alim mangadji. Mga sumusin hadith, mga sumusin tafsir. In kialawayan mo yaon. In sila yaon sumaksi haadlaw mahuli na sabot. Di matong hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan singkiala bayan mo sumaksi haadlaw mahuli. Iwan dia hadith ini in makhluk sin Allah langit, iwan sin halupa. Mismo in kahumbo halom sin dakat. Mga sila kaampunan fa Allah Ta'ala. Hambog ta umanuntut ilmu. Ini kalima hinapusan. Innal ulama'a warathatul anbiya. Iwan bunal to din mga sila tao takapanghati in sila iniwarith. Ganti sin mga kanabihan. Iwan bunal wa innal anbiya alam وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Iban lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magpiyarihara sin Allah Ta'ala yung mga kaulamaan na to. Sabab bendun haon sila imparsababan si mawakatutan yun akaman na to. Sila naman katutan yun nakabatok kita ni mon paakama Islam nakalayo din haparakala syirik. Nakalayo din haparakala bid'ah. Nakabatok kita ni mon pasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam para sa mabagsin mga ulama. In mga sila ulama ganti sin kanabihan. Makna sin hadith, iban in mga sila kanabihan niya to, wayroon sila nagpusaka katutan yung arta, dirham atawakan sin. Uno-uno na pusaka. Sumakawa ipiyo saka katutan yung sin Rasul, sin mga kanabihan, amo na inilmo. Isiyo nakakawa sin ilmu yan lang sin Rasul na nakakawa na si simparuntungan, simpar bahagi ang sangpat at awakan jukup. Nakakawa na si simpar bahagi ang jukup wayrong kulang niya. Nabang sa upamayin kita niyong magmuhot-muhot. Mamaya kumawa sin pusaka sin Rasul na minsan ka rin magtuyo pa kayo maglawag sin gamis sin Rasul bang haununa. Sumakawa panuntut ko ilmu, hadith, Quran. Nakawa mo na po sa kakay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalabyan sin pagtuntutain mo. In Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hawak tuman siya rin dito na Madina. Kita niya na busy. In mga ahlul Madinati. Doon hasuk, hatabo. Miyadto in Abu Hurairah radhiyallahu anhu patabo imula. In kamu yan mga ahlul Madina. Busy na kamu hapag dunya. Busy na sadya kamu magtabo. Busy na sadya kamu magdaang. Akon kalupahan niyo na in pag-aaraman niyo. Ayat to na lang niya in mga sahabat. Inipuas na kawapat sin Rasul.
Yatto sila law nila, yatto sila law sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu ha masjid nagbahagi sin pusaka sin Rasul. Nagbahagi sin pusaka sin Rasul kadto na kamulaw niya pag-us-us. Na in mga sila sahabat biya sa sin kahalan na to. Nawangyan kiyawaitan nagbahagi na alta, na nagbahagi na sin, na maglumba-lumba sayan matukumawa sin bahagi na mangisab siya takalamudda. In mga sahabat bihat to raisab. Yatto na lang niya in mga sahabat sin Rasul, ha masjid niya nagbahagi sin pusaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagto'y nag-uso sin mga tao-tabo niya to pa masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumita bangunin piyagyan sin Abu Hurairah piyagbahagian pusaka sin Rasul. Naroon mayan sila. Wayroon kita nila ha masjid mga dirham atawakan alta dito biyahagi. Iniyan sila kan Abu Hurairah no talaw nin alta sin Rasul iya mo biyahagi. Law sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu in kita niyo yan law niya yan nagpangadji, nagbasa sin hadith, nagtahajjud, nagsambayang, nagzikir, naghindo nagbasa Quran, amo na yan in pusaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kiaulungan sin Allah tabaraka wa taala. Bangsa upama in kita niyo maglawak pusaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kita niyo dumawhat, makalayo kita niyo rin ha mga bukod pusaka sin Rasul manuntut kita niyo ilmu. Sabab bang kita niyo nagtuyo manuntut ilmu, nakawa na to in pusaka sin Rasul, bang nato nakawa in pusaka sin Rasul, nakawa na to na in parsukuan jukup, bang nato nakawa in parsukuan jukup, parsababan ini makalayo kita niyo rin hainang kalaungan, dahil hainang syirik, dahil nakahinang bid'ah, dahil nakahinang amon di nakaritaan sin Allah Ta'ala, bang nato nakawain pusaka sin Rasul, amoy atuin mangindarahi ka, tutan nyo makalayo kita nyo rin ang mga bukon na kawayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iban bang sa upamain kita nyo mabaya magtuyo, pagkainawang sin sulga, mahunit siya surun, mahunit hipo siya sin amon, kasusuwan kanapsuhan sin manu siya amon napsu, amon inna nafsa la amaratun bisu, in nafsu sin manu siya mangdahi sa jamon pakalumuan, pakangian, na manuntut kita niyo ilmu. Sabab bang kita niyo nanuntut ilmu, ingatun na to, kiyuko na to na inambuk, lawang sin sulga, sumakasud kita niyo bang yaw naukap, abo na yung pagtuntut na to ilmu. Iwan bang kita niyo nanuntut ilmu, in piyapan jari sin Allah halangit, iwan sin halupa, sambil in ista alam sin dakat, in sila yaon mga yung kaampunan fa Allah, in umiyan sila fa Allah Ta'ala, ini papaampun kita niyo bang kita niyo nagtuyo, bang man kita niyo tawfiqan sin Allah Ta'ala, in makabatok kita niyo mon magtuntut ilmu, iban bang man kita niyo palayoon niya rin hakatan bala, din hakatan kangian, iban bang man kita niyo hidayatin sin Allah Ta'ala, bang man ganapan niya katuktan niyo in pagmabuga na to, paratungan niya kita niyo kasanyangan, ganapan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala in ilmu na to, bang sa upama aun wala imamuriton hanabis sarana mo atawakan masakit hapang dungog ando in kami ni masing-masing murid di Sheikh Abdul Wahid Ikiram amon tagda po sin waktu ini biya mangayari kami piara niya ganti sabab hati ko ang kiabisihan niya hidayatan kita niyo sin Allah Ta'ala kaya ulungan kamu sin Allah Tabaraka wa Ta'ala dito na sadya tungtuhan kikaptangan ko yari pinambuk tay manghod sumubli biya kan Ustad Murdani Abdul Rahim wabillahi taufiqi wal hidayati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فليتفضل. الحمد لله الذي وعد من حفظ الأمانة ورعاها أجرا جزيلا وتوعد من أضاعها وأعد له عذابا وبيلا. أحمده على جزيل نعمه وأشكره على تتابع إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على أداء الأمانة وحذر من الخيانة
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapu asin puji na tu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kaya salawat na tu hapangho na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, manukbali na kita niyo sin sa taod-taod pagsarang sukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa abgar na mga umatan Islam, yari pakarutan nyo inimat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kasay sin pamaranan, awin na hinang sawab, kaya hinang nato sinhambuok din ang mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinhawak to ini. Inini din ha mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magpatumtum piatumtumi. Hambukin din ha mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian day sa mga umatan Islam, in kita niyo baano siya, kaya wajiban kita niyo tumunay sin pagsarang sukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon na kay nikmat niya roon kay mo mataod atawa kan titiyo, manahot atawa kan maaslag. Inyan suway kita niyo magrida, abi na magsukur kita niyo ha nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then ha mga dagbusin pagsarang sukur ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain parihalaon na tuwin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga umatan Islam, di kugdanan inhambok din ang mga inhambok din katutan niyo, imiyan siya nagsarang sukur siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumakwa siusulang niya sa atawakan wala niya hinang, inkaimanan din ang mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin biyutang doon kanya. Di kugdanan yung bihat to mga umatan Islam, di kugdanan in kita nyo maano siya amin pion na to sadya bangunin kawayaan na to din ang mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. In kataan fiado sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga biwajib kato inyan amanat. Inyan suway na to di pion, suway na to hinangon kataan halinin kakausan na to. Ang din ang mga mano siya bihaon, hinsya maingat siya magsarang sukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa siusulang na yung kaibanan diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala mga umatan Islam, asal na kita biyaway taan isiyusiyuin, amin wala na marihala sinamanat, amin biyutang kanya na atal ika binipagbak na rito adlaw mahuli. Dahil nasabi ang mga umatan Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, namung siya hakuran niya mahamulya, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ay sa bunal-bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala,
tiukban nin amanat ini, papitong lapis langit, iban sin pitong lapis lupa, iban pa mga kabudburan, faabay na ayahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan. Sumaka wala ini tiabog sin manusya inamanat ini. Wala tiabog sin mga sin pitong lapis langit, iban si pitong lapis lupa, iban sin kabudburan inamanat ini. Wala nila tiabog. Bukun in maksud wala nila tiabog. Inamuin simulang sila ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wala nila kihaka din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin sila, kaya ingatan nila bangunuin amanat pag-anon, bangunin bugat sin amanat ini. Kaya ingatan nila, hindi nila kakausan, bagbukanin amanat yaon. Sumakuha, wala man nila tiagok in amanat, tiagok sin mano siya in amanat yaon. Ang kanda mga umatan Islam, ihaon, pagka wala tiagok sin mga silayad to in amanat, pagka tiawok nila, tiawok sin mano sa inamanat ini, bihawang kiyawajiban kita niyo magbuhi kanya. Ba't sabab apabila wala na tubiyog bukan inamanat ini, duara masulag indara sinamanat yaw. Wang bukon kapahala, ikab. Adi niya bang wala na tupiyari hala, ikab. Bang na tupiyari hala, na magpahala kita niyo. Inamana mga umatan Islam, bangdan di haluka, mamaanan na haluka, lang niya, inamana ma'khudatun minal aman, ay wahuwa tuma'ninatun nafsi, fadahabul khawfi anha. Siya na amin kahanong sin, pamaranan sin ginahawabaran, wadhahabul khawfi anha, iban kaig sin buwa rin doon kanya. Wahiya ibaratun an kulli mastuffida alayhi min hukukin, sawaun kanat lillahi ta'ala aw li khalqih. Siya na ibarat amuin hati-hatiap amin pia parihala doon hakapatut simu daing kapatut yaon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan famanus pa amin pia panjari. Wa qad ittafaqat aqwalul mufassirin ala anna al-murada bil amana al-madhkura fil aya, nahambuok lang niyain hingkap tangan sin mga silang mufassirin in maana sin in murad sin amana randi nasabot ha ayat yaon jami'ut takalifi syar'iyyati faman qama biha uthib. Tinakataan amuin jaka sin syara, amuin nasyara sinasun sallallahu alaihi wasallam iban jaka sin Allah subhanahu wa ta'ala, faman qama biha uthib, isiu-siu intimindog kanya au atawakan namogbog kanya himinang kanya, uthib na nagpahala siya. Wa man tarakaha uqib, na isiu-siu in timinggal kanya, wala na piyari hala inamanat yaon, piyahil-pahil niya, uqib, nasiksa ini pagbak na rito adlaw mahuli. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه عرضها وما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض والجبال. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ayat na mahamulya inamu sabun na ito ay pagtukbal na sinamanat ini wa mayat bauha amin iban sinya makadha amanat yaon day na mga hatutong basan at tawakan haikab kapitong lapis langit iban sin pitong lapis lupa iban na si kabudburan in mga sila yatuwaan nahun na abay na yahmilnaha wa ashfaqana. In mga sila ito wala nila tiyago kinamanat yaon.
wala nila tiyawog. Sawab may ta, mabuha sila din ng mga adab yaon na pabila, mapahil-pahil nila yung amanat yaon. Ikabuhaan nila yung mga ikab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diba hawak to amin mapahil-pahil nila yung amanat yaon. Mabuha sila haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sukhtihi. Iban haadab sin Allah iban haduhal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to wala nila tiyawog kinamanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamalaha al-insan bima fiha min mas'uliyatin azimatin. Sumagawa niya on tiyawog sin manusya inamanat. Inamanat nagdara siya mas'ulya sa lagu-lagu. Hanggang na rin di hapuas sa pagtabok sin manusya sin amanat. Hapuas amin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat yaon iban amin tiyabok na sin mano siya in amanat yaon. Pagkasaman nasu ba'da hadat tahammuli ila salasati aksami. Nabahagi in mano siya patung kabahagi hawak hapuas amuin pagtabok nila sin amanat yaon. Din ang mga panagnaan bahagian kismun iltizam bima zahiran wa dayyaha batinan. Amin mga sila nag-iltizam sila himihinan nila in amanat biyawag bukan rin amanat yaon simuda kahakatampalan iban piyahil-pahil nila yung amanat baka katapukan. Hindi siya yung mga ini. Sila na humul munafiquna wal munafiqat alladhina yudhahiruna al-iman khawfan min ahlihi wa yubtinuna al-kufra mutaba'atan li ahli. Sila na yung munafik, iban sin mga munafiqat. Amin piyapatampal nila yung pag-iman karena simbuha nila ahli nila. Iban nagkupur sila sab simbuha nila sa ahli nila atawakan ha mga nakura nila. Insipat nila ini mga umatan Islam. Insipat si mga munafik ini. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Insipat nila, apabila sila tumindog sinsang bahayang, maglisok-lisok sila tumindog. Habang mayroon na makakita kanila, maglisok-lisok na sila. Yun, mas mahilig sila magpakita-kita ha manusya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Iban, wala sila tinutuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala malingkan maninti waktu na. Ini karwa bahagian mga umatan Islam. Waqismun dayya hadhil amana zahiran wa batinan. Amuin pahil-pahil lain amanat yaon siwo da kahakatampalan atawakan hakatatapukan. Wa humul musyrikuna wal musyrikat alladhina zahiruhum wa batinuhum ala syirki billah wa mukhalafati rusulihi. Sila na musyriko liman si musyrikat. Amin nakatampalan, piyapatampal nila siwo na kahakatampalan atau kanakatatapukan din sila nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, siusulang nila yung kawayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ito hindi karwa. Hindi ka ito mga umatan Islam. وقسم حفظوا هذه الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتصفوا بالإيمان ظاهرا وباطنا. Ini katu bahagian
sila na impyari hala nila in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu na kaon makakita kanila atau akan meron makakita. Hinda siya mga ini sila na ini in mu'minun iwan sin mu'minat. Wala sila nagbati laol himihinang sin wala sila nagbati laol na marihala sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nila piyahil-pahil in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nagpipi sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katanya tuhinang nila harining kakausan nila. Then hasabian mga umatan Islam فالقسمان الأولان معذبان وقسم الثالث مرحوم. Amuin panagnaan nasabot ta iban hikarwa amin munafiqun iban sin munafiqat iban sin musyrikun iban sin musyrikat. Itsilayat tu mga umatan Islam siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dito adlaw mahuli. Ini katu nasabot tayo mu'minun iwan sin mu'minat kaampunan inirhil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala dito adlaw mahuli. Abay na sin pamong sin Allah subhanahu wa ta'ala wal yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Iban kasiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga munafik iban sin munafiqat wal musyrikin iban sin musyrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat. Iban ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mu'min iban sin mu'minat. Nakita niyo na yung magpi mga umat al-Islam. Banghaon no kita niyo lumod hatu aming bahagian adto. Kapanagnaan hikaro atau akin kato. Nabangkitan niyo mawaya sumanyang dendi hadunya iwan dito hadlaw mahuli. Napiun at amin hikatu eto. Bat sabab in Allah subhanahu wa ta'ala janjian niya kita wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Kaampunan amang sila mu'min iwan sin mu'minat. Puro naman hindi nang sin mga mu'min iwan sin mu'minat. Muna-muna long in amana innal amanata tashmalu kullu ma aujabahu Allahu ala ibadi. At inain amanat mga umatan Islam ingkataan amuin biya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya dinisuway na tuhinangon amuin biyag bukan si mga sila mu'min wal mu'minat ang kana siya tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'min wal si mu'minat. Yari hala nila yung amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insang bahayang amana. Ininip yari hala nila, wala sila nagpipi. Waz zakatu amana. Was siyamu amana, wal hajju amana. Aon din namang amano siya, bihayaon. Lagi-lagi namang dumatong imbulan sin Ramadan. Aon din namang amano siya, magpuasa sila, sumagawa di sila magsambahaya. Bima na hinang nila inkaibaran amanat sumagawa inkaibaran sa amanat wala nila hinang siyusulang nila. Wattaharatu lis-salati amana at inay magsutsikaw ipulkas mambahin inyan amanat na isab. Ibanin katan kawajiban doon haagama inyan amana kawajiban kanya tumunay kanya. Watarkul muharramati amana. Ay pagtinggal sin mga kaharam-haraman inini amana. Wal wada'i wal awari allati 'indaka lin-nasi amana. Imbiutang kayo mo iban simbiusan muron hamano siya niyan amana. Wasirul ladhi bainaka wa baina akhika amana. Iban in sikreto mo insikreto nyo ado akaw magbagay inyan amana kanyo bango piya ko ay kaiban sintay mamud mo inyan
inyan liangan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya amanat kayo hindi mo siya biaso, di mo ipakuay na in kaiban niya. Demikian in mudarris nagdararay sa paamana. Demikian in magdarang daladul hapagdaan niya inyan amana. Kaya amanatan ni siya pahalian ka na in pagdupang, in pagaktal. Wal muwaddafu yatahammalu amana. Demikian in mga sila amoy naghihinang mga employer inyan nagdararay sa paamana. Di sila makajari amoy nakakasadya lang tabian bayaran at tawakan di nila hitunain haksin nakura nila. Warajulu fi baytihi yatahammalu amana. Demikian inusog doon haway niya nagdararay sa amana si kain anak at tawakan nama inya nagdara si amana doon haway niya. Kaya wajiban siya parihalaon din ahli niya. Ikatan kita nyo wa kullun sayus'al anil amana. Ikatan kita nyo asubuhon na pala sin amana amin kawutang doon katutan nyo. Bang tanyo na parihala na nagpahala kita nyo. Wangkit bang natula na parihala na agabon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then mga sa lagu-lagu amanat amin biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala saring katan ini amanat sa katan. Sa din ang mga sa lagu-lagu amanat biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Win agama Islam. Suway na to ini ipasampay na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna mari paginahabaran nato so ipatindawon natin agama diha ginahabaran nato. Paunon natin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun magkontrol hatiap-tiap hinang nato. Ini din ang mga salago-lago din sa pamana. Ingkatan ini asuhon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamana tinibang na to. Wala na hinang. Wala na to. Wala na parihala ini. Atabon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangtan nyo. Kaya bukan na yatunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatuballahu ala al-mu'minina wal-mu'minat. Ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala ay mga mu'min iwan sin mu'minat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala mga umat al-Islam, di ko na mapahawain ang kaptaran ko harumini murah-murahan bisan mga biyatuhaw ko na ang naka na ito pangadyan man mahinang ipangadyan ito amo ini mahinang ikahidayat sin kita nyo sin tiap-tiap muslimin damikian man mahinang siya amuin tiranan gawak na ito sing kasabunalan. Dahil nasalan ito mga umat al-Islam, mengindoa kita nyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.